bagafata n'indi brigade bakayongera ari imbaraga na brigade yaje hano n'ubundi mu mujyi wa Uvira. Byamaze guhindura iki ku mirongo y'imbere y'urugamba kugeza ubu ugendeye kubigaragara ndetse n'ibiri kugenda biba? Maginga ya urabona ko n'ubundi mu misozi ya za Kirimba hariya za Remera urabona yuko hatutumba ikintu gikomeye aho batangiye gushinga imbunda, ubona ko aho bategeye mu gihugu cy'u Burundi bisa nkaho bagize ubwikabo ko u Burundi ushobora kuba bwazanye intwaro hafi neza n'umupaka wa Kabwendera. Ni imyiteguro y'imirwano ikomeye mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo hagati ya M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nagezweho ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kwigenekerezo rya kabiri Ruhuhuma 2026 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu gace ka Minembwe no mu nkengero zaho. Ni mu gihe kandi kuri ubu ngubu abacancuro benshi bamaze kugera muri Side Kivu. Bihagaze gute? Mbere ko turi buze kwakira Roko Informa tubwira bigezweho n'ibiri kugenda bigaragara, turabwira ko mu gace ka Minembwe gaherereye mu misozi miremire yo muri territoire ya Fizi kamaze iminsi karimo isibaniro ry'imirwano cyase kaba isibaniro ry'imirwano ikaze hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zishyigikiwe na Wazalendo n'abarwanyi batwirwanaho biganjemo abanyekongo b'abanyamurenge bamaze igihe kinini bibasirwa n'ibitero bya FARDC n'abamayimayi, kuko byatangajwe n'umuvugizi wa Operation Sukora muri Kivu y'Amajyepfo Suriyete Mbuyi Ligani Kalonji ngo igisirikare cya leta kimaze iminsi 5 kirwanira kongera kwigarurira Minembwe bafata nk'indiri yatwirwaneho n'abafatanyabikorwa babo. Mu kubivuga yagize ati imirwano iragenda neza hagati yacu, ingabo za leta hamwe n'inyeshyamba za M23 AFC zifatanyije n'umutwe watwirwaneho Gumino na Red Tabara abantu hanyuma n'Iminembwe. Aka ni agace nikamara kugenzurwa ibindi bikorwa bishobora gutegurwa. Umwanzi arimo gutakaza abantu, twiteguye igihombo kinini. Nk'ejo twishe abarwanyi 35. Uyu munsi Suriyete Mbuyi Karonje aravugana na Radio Kapi yambuye rero yijeshe ko FARDC irinze umutekano w'abasivili batuye mu duce twibasiwe n'imirwano. Ati kubera uku gutakaza barimo gutegura ibisasu mu buryo butarobanura mu mujyi no mu midugudu y'abaturage baherereye, ariko twingabo za leta ntabwo turwanira utwo turere, turarinda abaturage. Bivugwa ko bamwe rero mu bantu bakomeye muri Minembwe basabye byihutirwa urubyiruko rwo muri aka gace kwitandukanya n'inyeshyamba kugira ngo bagire uruhare mu kugarura amahoro n'umutekano. Ibiro ni ibikomeje kugenda biba binagaragara mu gihe AFC ikomeje operation. Reka tubaze umwe mu babikurikiranira hafi atubwire byinshi kubiri kugenda bigaragara. Wiriwe neza? Kugeza kuri uyu mugoroba biragaragara ko operation zirakomeye mu bice bitandukanye. Turagira ngo rero tujane kuri tero tubwire ibigezweho ndetse nuko tekano ucunzwe mu bice bitandukanye. Bihagaze gute kugeza ubu? Ibintu byakaze byabaye ibindi muri bice n'ubundi byegereye hafi na Uvira, aho maginga ya nakubwira yuko nyuma yaho n'ubundi perezida wa leta y'Kinshasa ubwo ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ubu bavuze ko ari leta y'Kinshasa kuko ntihakunze kuba ari ahava ajya kuhamagara mu bihugu bitandukanye, ntajya mu bice bigiye bitandukanye nk'ibibera n'imirwano yari yabikandagiramo. Yego. Nyuma yaho n'ubundi yihuje na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akamusaba agace ko guterekaho intwaro kugira ngo abashe gucunga umujyi, ndetse bivugwa ko ari naho ashaka kuba yakwimurira ikoranabuhanga muri biriya bice nyuma yaho bashaka kurikira hafi neza no muri biriya bice n'ubundi biteganye n'umujyi wa Uvira bitari mu mujyi, kuko adashaka guhungabanya ituze ry'uriya mujyi wa Bujumbura. Yego.
biragaragara ko nyuma y'aho n'ubundi bakubitiwe muri ibi bice bya Kiriba, aho hapfuye abasirikare benshi magingo aya imirwano yari igikomeje. Biragaragara ko hari imyiteguro ikomeye hakurya n'ubundi Burundi, aho bari kugerageza gusetingayo imbunda, kuko bakomeje kugenda babamburira imbunda muri biriya bice n'ubundi bya Kiriba. Rero birumvikana ko ubona ko n'ubundi hano hafi n'umujyi wa Uvira ari ikotaniro, nyuma y'aho n'ubundi hakomeje kugenda haboneka imirambo yo kuri Croatia ihanganye na M23, bikavuga ko bashobora kuba ari abahungu ba M23 bari gukora akazi, kuko ari ababa baraye makaratuyi. Yego, urabona ko n'ubundi bikomeye, ubona ko hari ikiri guhinduka, ndetse ubona ko ihuriro rya FARDC na FDND bakoze agashya gakomeye. Ni mu gihe kandi deployment gikomeje, aho abasirikare n'ubundi ba Tanzania bari kugenda babongera mu bice bitandukanye, nko mu bice bya Baraka, ndetse ubona yuko mu masaha y'isaa 9 hari abasirikare n'ubundi bongerewe hano mu mujyi wa Uvira. bongerewe baturutse hehe? N'ubundi biravuga ko bari guturuka i Karemi, kubera yuko niho abasirikare benshi bavuye Tanzania basa nk'aho ariho babashize nyine, bo baragenda babagabanya nyine babajyana mu bice bigiye bitandukanye, aho n'ubundi bigaragara, ndetse hakozwe deployment nanone, aho bongereyo bafashe brigade yindi isanga iyindi mu bice byarabye mu Minembwe, bagafata n'indi brigade bakayongera ari Ibaraka na brigade yaje hano n'ubundi mu mujyi wa Uvira. Byamaze guhindura iki ku mirongo y'imbere y'urugamba kugeza ubu, ugendeye ku bigaragara ndetse n'ibiri kugenda biba? Magingo aya urabona ko n'ubundi basa nk'aho bari gutegura, bishobora kuza mu masaha ari imbere, dushaka kuza tuvuga ibindi bitandukanye n'ibyo wenda turi kuvuga. Magingo urabona ko hariho kwigana, imirwano yo yasaga nk'aho yari yacogoye muri aka gace, birasa nk'aho nyine bisa nk'ibyoroshyemo, ariko ubona yuko hari imyiteguro ishobora kuza kubyara imirwano ikomeye kandi iremereye. Turanyarukira rero n'ubundi muri biriya bice byo mu Minembwe, n'ubundi ubona ko noneho byabaye ibindi nyuma y'aho n'ubundi abawazarendo babaheje. Yego, magingo y'abo bazarendo bahejwe, hari abasirikare b'indobanure nibo bari muri biriya bice, bayobowe n'igisirikare cy'aba FDND, ndetse n'abasirikare n'ubundi barinda perezida wa leta iharanira demokarasi ya Kongo bita Bahidu. Urumva ko harimo n'abasirikare bakomeye ba TDF bohereje, urumva n'aba FDLR b'intoranwa, urumva nyine barasa nk'abambariye urugamba mu bice, kuko hari na n'ubu magingo aya hari ibice bikomeje kubonekamo imirwano, aho ushobora kureba muri bino bice n'ubundi byegereye hafi na za Pwezero. Akaba niyo mpamvu abantu benshi bakunze kwitiranya ngo Pwezero yarafashwe, kubera ko n'ubundi imirwano iba hirya ho hari amashyamba kuri Pwezero, kandi bizwi neza ko intego ya twirwaneho nayo mu 23 bakajya bagera mu mashyamba. Ubwo rero imirwano myinshi ikunze kubera muri ibyo bice byo mu mashyamba nyine byo by'iruhande yaho, na za Mikarati, ubona ko na Rwikankuku, ubona ko n'ubundi hakomeje kugenda hagaragara ibitero. Ni mu gihe kandi n'ubundi hano muri kano gace bashaka abari kurwana twirwaneho ishaka buryo ki yafungura ino nzira n'ubundi ijya mu mujyi wa Uvira, ino nzira muri bino bice bya Gishebwe, kubera ko niho n'ubundi abasirikare bari kuzamukira, baba FDND ndetse na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo. Bakoresha imbaraga zabo zigendanye n'ubutasi. yego, ubwo bariyo isaha ku isaha, nakubwira ko ndacyakurikirana gahunda zose akantu kandi kugira ngo nkwe abasize muri uno mujyi wa Karemi, ariko aha ngaha aherereye Ibaraka isaha ku isaha, nshobora kukubwira ko 23 yarangije gufata uno mujyi wa Baraka, kuko ntabwo byako biri
mu minsi mike cyangwa mu masaha makeya, kuko bitewe na situwasiyo ndi kubona hari imbaraga, ibintu byahinduye isura. yego kuva n'ubundi kuri uriya munsi ushize bafatishije binjiye hano mu murwa wa Baraka. yego uno mujyi wa Baraka n'ubundi hari amakuru rwose yizeye ko makumyabiri no isaha ku isaha yawushyira mu biganza byayo. ni imirwano n'ubundi iri kuba kuva mu masaha y'igicuku. ku bazi neza imbaraga ntabwo bari kurwanira mu mujyi wa Baraka neza, ahubwo bari kurwanira mu gace ka Matongo ndetse na Karinga Nord. Karinga Nord ku bazi biriya bice wenda hari igihe yaba azi supermarket ikomeye cyane bita Shemi supermarket. iyi aha n'ubundi mu minsi yashize n'iyi mirwano yabereye, ubona yuko ari uburyo bwa point strategique yo kuba wenda umujyi waba bawufata neza, akaba ari imirwano ikomeye ngo hangirike ibikorwa remezo. yego halo ndakumva. urumva rero ko imirwano ikomeje ikiribanije magingo aya, navuga yuko abaturage bakomeje kugenda bava mu byabo. magingo aya Baraka nta rujya n'uruza, nta mugoma, nta butike ifunguye, ntaki. ibikorwa ubona ko byahagaze mu mujyi wose. yego saha gusa kandi imirwano irakomeje n'ubundi mu nkengero z'uyu mujyi, uturutse za Twima, za Munene ndetse na za Makobora. imirwano yo irakomeye, iranakomeje. nyuma y'uko aba FDLB na TPDF bakomeje nyine nabo kuba bashaka buryo ki bakuramo 23 muri no misozi ya za Pemba yabaye imbogamizi kuri bo, kubera yuko yatumye batavansa urugamba. ino misozi mpamvu ko yashinze ibirindiro byayo bikomeye cyane ku musozi wa Pemba na Mitambwe. ni point strategique nziza cyane ku kiyaga neza kino cya Tanganyika, haritegeye. urumva umuntu uri buze aturutse za Twima, uzi ko iyo Twima uba uri muva imbaraga uhita ugwa ahantu bita Munene, ukava Munene nyine uhita uzamuka mu tuno musozi wa Pemba. noneho bikaba byagufasha guhita nyine witegera za Makobora. urabona rero niyo mpamvu ubona ibitero byose bakunze gukoresha bikunze kuba imfabusa. yego Safari ubona imirwano ikomeje kugenda magingo ya wenda ntabwo navuga ko ino mirwano yabuze icyo isiga. hari abasirikare benshi bagiye bapfa, ntabwo najya muri detail, ariko ku mpande zose bapfuye magingo aya. ko bivugwa ko Burundi bukomeje kugenda bwohereza abasirikare, bari kubohereza mu buhe buryo bwana Safari? bari kunyura he ku bice byinshi M23 isa nawe yabyigaruriye? abasirikare kugeza ubu nakubwira yuko wenda babona ko bahava. ni abasirikare barungikiye muri uriya mujyi wa Karemi. abenshi rero babonye basa nkaho bakora deployment bava muri biriya bice, navuga yuko hari abasirikare benshi bari muri uriya mujyi wa Karemi ku rwego rwo hejuru. yego amagingo rero iyo babonye nka deployment ikozwe ibiturutse muri biriya bice, kuko nta musirikare uri kuva i Bujumbura, bitewe n'uko abasirikare bamaze kugera muri ibi bice rwose ni benshi. ntabwo mu basirikare bamaze kugerayo habakiza abandi, kuko abasirikare bo barahari. nakubwira yuko abasirikare byibuze bari mu bice bya Bigogorogo ntibagira ingana. abari bari muri Puezeho basa bagiye gukora ibirindiro, ndumva hari aho bagirukanye muri Puezeho bakajya gukora ibirindiro muri za Bijanda na Katongo no mu Ngoma. naho hari abasirikare benshi muri ibi bice. noneho ugakubitiraho abari imbaraga ntabwo bagira ingano, ugakubitiraho abari mu nkengero n'ubundi muri biriya bice bya Mwenga. ndakubwira ngo abasirikare
ahubwo ushobora gusanga nk'igisirikare cy'u Burundi nka 80% cyose kiri muri ino side Kivu. Nicyo kintu nagutangariza. Ubwo rero ababona wenda baza nabo bagenda bimura bavana mu bice bimwe na bimwe bajyana mu bindi. Yego. Ubwo rero urumva ni ikibazo gikomeye cyane kandi kitanoroshye. Yego. Kiri ku rwego rwo hejuru, ubona yuko imirwano ikomeje kugenda ihindura isura. Nakubwira yuko nyuma yaho n'ubundi ba 23 ibonye ko nta yandi mahitamo, urabona yuko n'ubundi ishaka gufata point strategique zo kuba bafunga aho imisazi ituruka, hanyuma yuko bakuye mu mujyi wa Uvira barashaka gukuramo n'uno mujyi wa Karene. Ubwo rero urumva abenshi bari kwango byakunda gute, byakora gute, kandi ibice byinshi bya teritwari ya Fizi bitari byajya mu maboko ya 23 n'ubundi ntabwo wafata utu duce ngo wizere ko dufite utari wakuramo ziriya mbogamizi zo kuri biriya bice n'ubundi bituruka muri Tanganyika. Amagingaya navuga ko isaha ku isaha naza kukubwira ko Baraka yarangije kubatombe ndetse na Karenge yarangije kubatombe. Ikindi ni uko tunyarukiye muri Nord Kivu, yego, ibintu bikomeje kuba bibi cyane, aho Magingaya nka 70% yari iri mu biganza bya 23 biturutse ku kababaro 23 yahuye nako n'ubundi muri ibi bice bya Buhaya. Za drone zarashe ziva za Kisangare zikarasa ububiko bukomeye cyane bwa 23. Ibi byatumye 23 n'ubundi ifata umwanzuro ukomeye cyane, aho n'ubundi bafashe n'ubundi tuno dusozi, na n'ubwo urumva ko hakiri imirwano, ariko bisa nkaho n'ubundi ariho mu gusozera, kuko bamaze gufata nka 70% kuri no teritwari ya Walikale, aho ubona yuko bwaba ari ubushobozi ndetse n'ubwitange bukomeye bw'inyeshyamba za 23, nyuma yuko bamaze kubona ko Walikale nibatayikuramo abaturage bo muri biriya bice bya Masisi bari bukomeze guhura n'akaga gakomeye. Urumva rero ko 23 mu mirwano mu bice bigiye bitandukanye iri kugenda ikora ibikorwa bigiye bitandukanye. Yego. Nakubwira yuko bafashe udusozi twiza, n'ubundi tugaragaza neza ko hano Walikale isaha iyo ariyo yose bayikuramo yose, bitewe n'uko nakubwira yuko Walikale wenda ku bantu batahazi n'ubundi hana imbibi na Masisi. Urumva rero kuri hana imbibi na Masisi ikaba iri mu biganza by'aba 23. Urumva ntabwo byaza kuyorohera, ntabwo byaza n'ubundi ikorohera 23 gucunga umutekano w'abaturage bari muri Masisi, bitewe n'ibitero bitandukanye bigenda biterwa n'ihuriro rya FARDC ndetse na FDLR baturuka muri biriya bice nyine bya Walikale, bakaza bakanasa mu baturage, bakica abaturage ndetse bakanasa. Ubwo umutekano ntabwo ushobora kuboneka n'ubundi ino Walikale itagiye mu biganza byaba 23 kugira ngo bizere umutekano. Ubwo rero nakubwira yuko ubu tuvugana Walikale yaba ari Tombe, kuko njye sinatinya kubivuga, kuko uduce dusigaye ni duce cyane, nakuga ko haburaho 30% kugira ngo ibiri mu biganza bya 23 yose. Kugeza ubu Bwana Safari, biravugwa ko Abatanzaniya bahari bo bahagaze gute muri ibyo bice bidusubiye inyuma muri Sud Kivu Ibaraka? Bo bari gukora iki ku bijyanye n'umuvuduko wa 23? Ese bahagaze he? Ese amato yo muri Tanganyika byavugwaga bazanye aracyahari, bihagaze gute? Magingo ya mato ntari gukora, nicyo nagutangaza. Aracyahari? Amato araparitse, nakubwira ko bari ku mirongo y'indere y'urugamba, nubwo nari nakubwiye ibyavuye mu biri ibyo gutangazwa mu mirwano n'ubundi abasikereshe kuva mu rukerera. Magingo y'Abatanzaniya 40 bamaze kurasigira ubuzima.
51 ba FARDC, 32 ba FDLB na 64 b'abawazarendo maginga ya naho mama 23 yo mama 23 kubera ko iyo iba yatangaje akenshi na kenshi kugira ngo wenda tumare n'urujijo kuri ku bantu baba baduteze amatwi, ntabwo bashobora nabo kwinenera. Hari igihe bavuga ko ari igikuba, ariko hari igihe haba haguye abasirikare benshi bitewe n'uburyo baba bari kurwana ku rwego rwo hejuru, kuko baba bakoze imbaraga kugira ngo bakushinge cyangwa basunike aba basirikare bagiye batandukanye. Bo ntabwo bashobora gutangaza bitewe n'uko aba ari uburyo bwabo bwiza bwo kuba banagira bo kugira ngo badahahamura bamwe. Ikindi kandi urumva bo babasha guhita babakuraho, ntabwo ari kimwe n'aba ngaba babareka ukabona nyine bahise bagaragara. Urumva nyine ntabwo wahita umenya, kereka ari bo ubwabo iyo bitangarije ku giti cyabo byabo kwema, ariko ntibakunze gutangaza umubare n'ubundi abasirikare baguye mu rugamba. Yego, nicyo nakutangariza amaginga. Niyo mpamvu rero nkubwira nti hano muri ibi bice n'ubundi birasa nkaho nyuma y'aho n'ubundi ubona habayemo imyivugutanyo y'igisirikare cya FDLB na TPF, aho bashakaga kwirukana FARDC n'abawazarendo ngo n'ubundi biyoborera urugamba aribo barwana kuri ibi bice, byaje kurangira n'ubundi byanze. Ubona yuko bongeye bagasa nk'abasubirana, ariko ku mirongo y'imbere y'urugamba urabona ko batari guhuza ku rwego rwo hejuru. Akaba ari nayo mpamvu bari kugenda bakubitwa mu bice byose bigiye bitandukanye. Nakubwira nyine muri ibi bice n'ubundi bya hafi neza n'umujyi wa Baraka, ndetse no muri ibi bice n'ubundi bya Swimana na Munene. Urumva ko n'ubundi nta ikindi nakubwira, nuko bari kugenda bakubitwa ku rwego rwo hejuru. ku bijyanye n'abiripotinga byo bihagaze gute Safari, tugenda tugana no ku musozo? Uretse abawazarendo bakeya cyane cyane abababembe maginga yari bakomeje kugenda biripotinga, kuko bamaze kujya hafi ka 70% bamaze kuyoboka mu 23 nizo kiri kubafasha kugeza ubu. Nicyo nakubwira, ukubera ko muri ibi bice ababembe bamaze kubona ko mama 23 ibyo bavuga abishobora kuba ari ukuri, ndetse ubona yuko akenshi na kenshi aba babembe n'abaturage babo n'ubundi usibye no ku ruhande rw'abawazarendo b'ababembe, bo bari kuri gahunda imwe, ku murongo umwe wo kuba rwose bashyigikiye izi nyeshyamba za mama 23 ku rwego rwo hejuru. Yego bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Namwe reka mbashimire, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende, bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa bose bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane, dusoreje ngaha. Wowe dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone. Astra Vista.